Urubanza rw'umunyemari Kabuga Felicien rurakomeje irahe mu Buholandi. Uyu mugabo umaze kugera mu zabukuru ashinjwa kuba yaragize uruhare mu iyicwa ry'abatutsi muri jenoside muri 1994. Nka perezida wa radio Rtlm yarakwiye kuba yarahagaritse ibiganiro byayo byamamazaga cyangwa byashishikarizaga abo mu bwoko bw'abahutu kwica abatutsi. Ejo mu gitondo mu rukiko rwo mu Buholandi humvikanye ubuhamya mu Kinyarwanda bw'umuntu wakoze muri Minisiteri y'Itangazamakuru kiriya gihe. Ni nyuma gato yuko umucamanza muri urubanza Ian Bonomi yari amaze kuvuga ko yizeye ko Kabuga Felicien utari uri mu rukiko abasha gukurikira kuri video aho afungiye muri gereza y'umuryango w'abibumbye. I note the presence of Mr. Kabuga this morning by video link from the UN detention unit. I confirm having been advised that he is able to view the proceedings and to hear them in the Kinyarwanda language. Watanze ubuhamya ntabwo amazina ye yatangajwe. Perezida wa Rtlm ne wa mbere wagombaga gukurikirana ko iriya ngingo yubahirizwa n'abakozi ba Rtlm. Uwo perezida rero mvuga ahangaha ni bwana Kabuga Felicien ko ni wa perezida wa Rtlm. Yarakomeje rwose ku buryo byatumye hari n'abaturage bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi bagiye babigwamo hirya no hino mu gihugu. Twaba nko muri za Bugesera, mu gice cya za Bugesera yigeze ikosora ahubwo yarushijeho gukaza umurego mu kongera propaganda yayo igamije gushyamiranya amoko. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize abunganira Kabuga mu mategeko bumvikanye mu rukiko rw'irahe bavuga ko umukiriya wabo atari umusirikare cyangwa indwanyi ahubwo yari umucuruzi gusa. C'est un homme d'affaires pris dans le chaos de son époque. Et c'est ce que nous montrerons. Dès la chute de l'avion présidentiel le 6 avril 1994, Felicien Kabuga, homme d'affaires, bakavuga ibi bumvikanisha ko ari umuntu wafatiwe mu bwicanyi bwari bushyamiranyije amoko. Mu gihe abanyamategeko ba Kabuga bavuga ibi, abashinjacyaha bo bumvikana bavuga ko yabibye urwango agakoresha itangazamakuru ryashishikarije abo mu bwoko bw'abahutu kwica abatutsi, hakiyongeraho gutanga ibikoresho birimo imihoro. The charges against Kabuga reflects his status as a wealthy and well-connected political insider. In support of the genocide, Kabuga did not need to wield a rifle or a machete at a roadblock. Rather, he supplied weapons in bulk. Mu gace gato cyane ka video ijwi rya Amerika ryahawe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bigaragara ko kafashwe hambere, Kabuga yumvikanye avuga ko bitari gushoboka ko Rtlm yari gushimisha bose nyuma yuko hari amaze kuvuka amashyaka menshi. Rtlm ntabwo ishobora gushimisha bose. Muri Rwanda hari amashyaka menshi, kuko ubizavuga ko yakoze iki azavuga ati iyi ntabwo yagomba kubikora. None se niba ivuze ko inkotanyi zasohotse muri seni. Ubwo uru rubanza rwatangiraga, umwe mu bunganira Kabuga mu mategeko Emmanuel Artite ntiyahwemye kumvikana avuga ko Kabuga atari we nyirabayazana w'ibyabaye, akumvikanisha ahubwo ko abashinjacyaha bashaka kugoreka ukuri no kwandika amateka atandukanye. Nubwo Emmanuel Artite agaragaza mu rukiko ko umukiriya we adakwiye guhamwa n'icyaha yumvikanisha ko we icyo yakoraga ari ubucuruzi, Kabuga we akomeje kugaragaza ko nta cyizere amufitiye, ari nayo mpamvu ishobora kuba imwe mu zituma atagaragara mu rukiko. Nshaka guhindura amavoka wanjye Manuel Artite ngashyiraho
people are said. Emmanuel Artite agakomeza kuvuga ko umukiriya we nk'umuntu wavukiye mu muryango w'abahinzi wabashije kwiyigisha gusoma no kwandika ndetse akagira naho atangira ibikorwa by'ubucuruzi akarongora umugore wari ufite ubwoko buvanze kuko yaturukaga mu miryango y'abahutu n'abatutsi nta rwango yari afitiye uwo ari we wese yaba umuhutu, umututsi, umukire cyangwa umukene. Urukiko rwakomeje kwanga icyifuzo cya Kabuga rushyiraho umwunganira mu mategeko kuko rwanze ko yihitiramo uwashatse. Guhera ejo kuwa gatatu ubushinjacyaha bwatangiye kumva abatangabuhamya. Muri uru rubanza biteganijwe ko hazumvwa abatangabuhamya barenga 50. Nyuma yo guhunga, Kabuga yamaze imyaka irenga 20 yihishe ubutabera nyuma aza gufatirwa mu Bufaransa mu mwaka wa 2020. Kabuga umaze kugira imyaka 87 n'umwe mu bakurikiranyweho n'ibyaha bya jenoside bari mu rukiko aho kugeza ubu 62 bamaze gukatirwa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abarakoze jenoside bavuga ko uru rubanza ari intambwe nini itewe mu bikorwa byo kugera ku butabera mu gihe kirenga 1/4 cy'ikinyejana habaye ibyaha bya jenoside. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika. Mu Buholandi uyu ni umunsi wa kabiri w'urubanza mu mizi rw'umunyarwanda Felicien Kabuga ushinjwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu byakorewe mu Rwanda mu 1994. Kuri wa kane urukiko rurakomeza rwumva abatangabuhamya b'ubushinjacyaha nk'uko byatangiye ejo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukurikirana urubanza umunsi ku wundi, Venuste Nshimiyimana. Bwakeye ukomera Geoffrey Mutagoma. Amakuru ni meza, ngaho komeza ubwira abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika uyu munsi mu rukiko aho ngaho Ilahe mu Buholandi habaye iki? Icyabaye nuko umutangabuhamya KB05 watangiye gutanga ubuhamya bwe ejo abazwa n'umushinjacyaha bwakomeje akomeza kumubaza uko yitwaye, uko azi Felicien Kabuga ukurikiranywe, ariko cyane cyane uko azi radio Rtlm. Icyagaragaye uyu munsi nuko uwo mutangabuhamya nk'uko mubizi yakoraga muri Minisiteri y'itangazamakuru, akaba yarashinzwe no kugenzura itangazamakuru ryigenga mu Rwanda. Icyo gihe icyo avuze nuko Rtlm yagaragaje uburyo bwo gukora no gushishikariza abanyarwanda kwanga abandi. Avuga bamwe mu bantu bari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, witwa Zakariya Serubyo gukomoka muri komini ya Gisuma waba warashyizwe mu majwi na Rtlm, noneho akaza no kwicwa. Hageze n'igihe cyo kugira ngo bakine indirimbo zacuranzwe n'uwitwa Habimana Kantano yamagana Twagiramungu Faustin ndetse n'uwo Serubyogo, ndetse basaba yuko icyo kimenyetso cyashyirwa muri dosiye. Naho umutangabuhamya yarangirije asaba urukiko ko iyo dosiye yashyirwa, iyo ndirimbo yashyirwa muri dosiye. Hahise no hatangwa umwanya uhabwa Maître Rutwitsi kugira ngo noneho abaze umutangabuhamya. Mubajije ibibazo byinshi byerekeranye n'uko yitwaye nawe muri icyo gihe, kubera ko umutangabuhamya yavuze yuko yahunze agahungira kuri Mirikori akaza kwava Igikondo akava Igikondo ajya Kabuga agaruka Kacyiru aho yari atuye. Maître Rutwitsi yagize igihe cyo kumubaza bahamuvanye n'uko yakoraga, avuga ko uko nabikubwiraga yarashinzwe itangazamakuru ryigenga. Maître Rutwitsi yamubajije ati none se ko wari ushinzwe itangazamakuru ugakurikirana ibivugwa kuri Rtlm, waba wabonye n'umwanya wo gukurikirana n'ibyavugwaga kuri radiyo Muhabura ya FPR? Umutangabuhamya amushubije ko Rtlm yari yarashyize umukono ku masezerano yasinye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 1993 yemerera gukorera mu Rwanda ariko no gukurikiza imikorere yashyirwagaho na leta y'icyo gihe ndetse na Minisiteri y'itangazamakuru. Ariko avuga ko Muhabura yo kubera yuko itagengwaga na leta, yari radiyo y'abarwanya ubutegetsi ariko itemewe, itasinya mu masezerano, uko we ibyo ngibyo atari